Dobar dan, poštovani gledatelji. Gost današnje emisije je izvršni predsjednik Dinama Zdravko Mamić. Gospodine Mamiću, dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, još bolje vas našao. Pozdrav svim gledateljima koji nas nestrpljivo čekaju. Evo, tu smo. Za početak, hoće li biti nekih vrijeđanja da vam uzmem neku lovicu? Pa ne mogu garantirati, ali vi mi ništa niste skrivili, ne vidim razloga da bi vas vrijeđao. Ali ko zna šta može razgovor, u kojem smjeru može krenuti. U prosjeku vam oni koje vrijeđate uzmu oko 100.000 kuna. Pa znate šta, kad ste već to spomenuli, meni je žao i to je jedan ozbiljan problem društva. Ja sam milijardu puta na pravdi Boga izvrijeđen u medijima. O meni i o mom klubu koji ja predstavljam je bezbroj laži napisano. Ja nikad nisam nikoga tužio, jesam par puta iz očaja, a onda bi odmah nakon par dana povukao tu tužbu, znači nikad nikoga nisam tužio. Ali indikativno i siguran sam da danas kad gledaju vašu emisiju da su dežurni odvjetnici već spremni u niskom startu i koji žive od mene pazeći promptno svaku riječ koju ja izgovorim, a onda zovu te koje sam novinare negdje spomenuo i onda im nude uslugu, onda ti novinari me tuže, onda ja ne da mi se ići na sud, onda ja izvadim jednom 10.000 eura, drugom 20, drugom 40.000 eura i tako evo, to je sad postalo zanimanje kasiranje Zdravka Mamića. Dobro, nije loš posao. Evo, vi ako imate problem, čitao sam nedavno u novinama, mislim da je bio problem oko švicaraca, otplate kredita, čuo sam i čitao da i vi imate problem s otplatom, pa evo, probajte mi izređati. Da padne da sam jedno mučko đubre, da vam uzmem jedno 100.000 kuna, ne bi imao ništa protiv, ali ostavimo se mene. Vaš brat Zoran kaže da je 80% vaših ispada režirano. Dakle, vi ste režiser. Pa nisam režiser, on je htio reći da je 80, on je htio obraniti tezu jer vrlo često ljudi govore da ja upadnem u neku euforiju, u nekakvu atmosferu i da ja ne mogu kontrolirati što govorim. A ja savršeno kontroliram sve što govorim i uvjeravam vas da 100% što govorim stojim iza svega što govorim i da u tom trenutku to upravo tako mislim. Znači, nema nikakve režije. Znači, kad ja trgam košulje, kad ja plešem na stolu, kad ja legnem na pod i imitiram Mišu Kovača, to je sve smišljeno, ali ne smišljeno da ja to planiram, nego spontano i to sam ja, to nema nikakve režije. Smišljeno spontano? Dobro, sad nemojte me moram se znači koncentrirati, vidite ja sam ušao spontano s vama u razgovor, a ipak znači moramo napraviti koncentraciju, moram na svaki padež pazite, ali vi razumijete i gledatelji kojima se mi obraćamo o čemu sam ja rekao. Je li ovo što se događa zadnjih 10 dana u hrvatskom nogometu početak vašeg kraja? Ma to nije apsolutno početak moga kraja. Moj kraj će biti onda kad ja odlučim to sigurno. Neće to biti ni ulica i politika koji će odlučivati u tome, ali da je sada... Je li to neka fraza koju koristite vi, Vlatko Marković? Ne, to uopće nije fraza, to je naša snaga. Mi jednostavno nemamo se čega bojati, nemamo se čega stidjeti, jer ako je išta danas ja bih rekao ne samo u hrvatskom sportu sigurno su Nogometni savez Hrvatske i Nogometni klub Dinamo perjanice hrvatske sporta u čemu god hoćete. Hoćete organizacijski, hoćete u financijskoj stabilnosti, hoćete u rezultatima koji postajemo. To je taksativno 1.000.000% tako i nikako drugačije. Onda ćete me vi pitati, dobro, gdje je onda problem? Okolnosti su se promijenile. Da, promijenila se vlast. Jadranka Kosor kaže, došli su crveni na vlast. Šta vi kažete o toj vlasti? Da, došli su crveni na vlast. Da, to je istina.